Natal kosok melori domin no dame. Tambane Joven Sira Presiza Hatudu Hahalok neebe Diak halakon hanoin baku malu o malu e familia no sosiedade laran. Questão ne hato husi amo vigário pastoral wailili Padre Avelino Guterres, pa jornalista bahina remata celebra missa e a capela Waimanu Boi, suku wailili, posto administrativo boko vila município boko sestane hateten, Joven Sira Presiza controlaan ho moral, no Hatudu Hahalok dia que hedidak ne faten. Kita hak basic mensagem assim da mamãe. Hak basic buat espiritual não pelo controle buat moral. Espiritual né controle da moral, controle da intelectual, buat itu espiritual né. Kita nu hak basic espiritual, buat itu lah controle apa, e aí não cai segundo, se nebe jovem se nebe asa sente kata asa ia poder, asa liderança, né, se né, não falou natural. Hal nebe Diak liliu kontrolnya alat buah sira full dia fon nebe Diak malu tambah ikan nama kuali laos tambah tu betena força ba malu ne lahir. Padre Hatutan ho Natal ne husat halakon hanoin sira nebe mak bay bolu gen i fatfating no halakon mosle fon nebe mak hateten hau mak belide. Ia fating hanesan stifial de oi manuboi usi suku wai lili posto administrativo boko vila município boko aman sugusmo freitas usu Joven Sira liliu aldeia rua usi wai manuboi no watubala debe pertencia suku wai lili atau cria na fatin domin no damen. Jadi si watubala wai manuboi kalau suba ari sira ne sira nabega halo problema tambah oin lorone tempo Natalia laos kita halo problema niya tempo mabe autoridade lokal ne Hatutan o festa Natal ne tempo atu cria domino dame tambane husu Joven Sira halakon hanoin baku malu babe hametin fiar iha maromak cria paz no domin iha sociedade ne let. Husi município Bocau emergenciana Pinto Estel News.